Manipur PNC government down. Manipur PNC government down. Manipur PNC government down. Long live Soros, long live PNC, long live PNC, long live Daniel Kabinete, long live. Pininitum da Karbianglong Women Justice Forum lapen KNC solo asong lapen serdihon serpindeng pithar asong nitum chilang pet siladak song potrok telang sinitum pini Manipur hawara long kisung kacecang nang solo pan kacenek areng yang sega padam ko anu ne la so puthak sinitum Karbianglong district pen same nitum solo song pen pini bangke ningduk lapen ning kekang lo kaduk ave la haji paklang dun lo lapen ining duk pe khangjang athe solo pan kelang rem ko anu ne sitame pinia bangke nitum labang so memorandum same nitum home minister Amit Shah pan same nitum labang so lopali pon pol so memorandum atru lake DC true pan sinitum piponji lapen nitum pujia bangke Sorlo pan kacene ke India angkang si litot. La sinon India angkang ki litot ko people of BJP government atum people sorlo pan right hekte dat. BJP government pinyang cari long ta sorlo tum ke do join ne sinang tum cari long lobo. People nang tum nang pai ave nang po na nang jir nang supi ave ma nang tum la son sorlo pan ke lang rema bangke. Nang tum government nang tum slogan BT bachao BT padhao slogan e gopilo ba ko saru thap joy ma. Nang tum mate ba la tum han rip den ma pathilon ma la so slogan. Nang tum slogan ke bonai jot akam ke nang tum claim clay sona thasi pini president Draupadi alang li same nu so lolo same lam the sia alang li ave alang li ke six dol mate alang li ke tribal abang lo abang philo same la so Manipur ke song puthak ke lam the sia ave Narendra Modi pirthe sining le lap Europe France konana ne pirthe UK London le lap bang pharap tax same mi thang India phan ke lang chirap thek thek alang instruction pi thek thek lapen Manipur CM and Bireng Singh sitame alang government cari thek thek alang arat alang phan akhasi alang BJP sarkar bonai lo dak boy phir sitame pinia bangke alang si ke rep pusinitum puji bangke ala ke rat le bang sol to bahini ban ke rep kali la ke and Bireng Singh si ke rep lo bang sol to bahini ban ke la se alo so phan lang plot api so ave mala asopia ave ma and Bireng Singh minister people lam the sining ya hedat Narendra Modi alang api so ave polling lo ma alang apai ben se alang bat lo bo alang hang thek lo bo ko people India phan la India so lo tumhan osomar ben chenglok nitom so lo tumhan chenglok le people rap thek thedat ke piniar ni bang ke la sona ki song phonang la si so lo ki song ke la piniar Karbianglong muni tum du phowek nai po lam ave ka preng along lai phot ke photai tum chiram nang ji la pen ka che song so lo tum ka che song people nang thek hedat ke ko people nang bara hedat ke nang tum phowek nang yi ma nang tum ki song phowek ang nang tum che song yi ma piniar ni ke tum thot bak ma ka tum phan an geng rap tum phan an nep lap thek the prote Karbianglong district so lo song do an stame the ji pupe jati ji pupe pen ni tum stame rengang state ni pe plok jok ni tum dharna doji nang tum ti pe ri ke plok bodi ni tum ti pe ri ke plok lap ti dharna nang doji kay man mek lang no sai nang tum pa vir thek the BJP sarkar Smriti Irani alang li ke MP lo alang li so president mala so MP lo alang li ka kat lo alang li ke rara pha asai so lo phan ke nai kom thek dia MP ka li Smriti Irani ke la phan ni tum pini so lo pe selang phan condemn lo BJP government no alang li ke do don ke nang li hormu ador ka pa comment cheng leg lo ka thek the so lo phan nang li rai thek the Smriti Irani kona lo nang chipati yor where are you hiding come out Narendra Modi ingo chok mana ingo chok ma we're dead ma गुम हो गया क्या नरेंद्र मोदी गुम हो गया क्या कहाँ पे गया कहाँ है तुम्हारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन अभी निकालो मणिपुर का भी वो जो हो रहा है ना अभी दिक्कत हो रहा है उनके मणिपुर की जगह पे जाओ वहाँ पे पीस लेके आओ मणिपुर जगह के कुकिया बेडू ना ने मेटाई मणिपुरिया बेडू ने लड़क पीस वाला ये कुकी ने पढ़ो ना मेटाई ने पढ़ो ना लड़क घटिया गेम मत खिलाओ Gatia game that kelali Manipur along. So our law men but I don't know that game but tunangi politics again. Nitum like accept it. We are not accept that your Gatia game. India government Prime Minister Narendra Modi CM and Bireng Singh. Your BJP government go back down.
today. Immediate withdraw your post CM minister and Biren Singh go back. We are women condemn you. Biang long DC. Through this initum ha India Presiden Draupadi Murmu pan PC nitum copy to Prime Minister Narendra Modi lapen ke Home Minister Amit Shah pan nitum copy to pilo pipo lasi laso putha ke nitum lasi pudam lo chu ke dam tang me sari tarigar ni pen ha Manipura long Sorlo pan aring ang siang sepen pinso maratum ma proseson long ponsi atum pan geng rep ke klem puthak pini sorlo atum aning pini therak meme ilitum me mahang ta cepak langon ela sonak therak meme a son sin nang man dadlo la sila so puthak ni tum ken sia hit pen so dak pen ni tum pin remlo la pen ke la sona man me dia pan si ilitum puthot kache songan su se pangtang ponang dilang la pen ke ilitum la so ke cepa jok di pan pulte thurpak pan song vek nahi la so homas itum munit guci krong abang ke laan ke chokche laan ke lid onglo la sini tum pudami tum pini India sarkar BJP sarkar ke ha hon pon sorlo phan man pengi pipon ji aben pen women empowerment ta ho biti porhao biti pachao ta ho puas slogan pini abang ke avedat lo pini ke avedat lo la sini tum pudam ji non amat theraksi non amat Prime Minister Arpupen Narendra Modi Arpupen cho vek nang po la pen ke pu Manipur long stame en Biren Singh CM non helang cho alang li jo aphang alang phan pahai ke kadoi han ke palablang aphan alang phan solo ke rai kom aphan kyong dong arad phan ki duk kisung man ke palang phan selang phan pahai pen ke pini pilo theklong solo phan areng ang siang si pini rada long bang pacholang long rem si ke klem ta sila hai hue puthak ni tumahin pen so dak alang li phan ta pin rem lo nona ma arpu pen immediate chethan vek nang po la pen ke haladak nona ma pang samjia phan nona ma prabjin pen president rule hadak pang ni vek nang po Manipur long pinia bangke Manipur le sorlohan ke lang rem kalilo apir the adang pi phana sorlo ban sikelang rem musini tum dong dampo la sila so ke palang rem long la dia phan puthot ka che song ar jap thip pen tum che song vek nang po la pe ke sorlo phan man pen pi thek the a sarkar BJP phan nona mat step down vek dang po la sinil hil men choning rilo kyong dong ara tum tame thurpak pen che song lo nang sorlo la pen geli to hamas puthot ke me pawang dia phan che song vek lo nang la pen geli tum lang dam lo nang ason tira tum ta pini la so aka che song abang apir the pen pha foren an tali laplo la so sorlo phan ke lang rem puthak ke pe jok ji phan pini lang dam lo pati chi thak meme chin so meme pini India rat pu tu chi krong ta thak meme lo ili tum ke thek am long pini an ke sorlo phan arang siang se si ki plung arang se si cholang rem son si ili tum api ili tum song jir pini kereng ya towar masa be pin lo la pusan bate da gomen doma me mathang chi dine la sinili hen bachoning rilo pini bangke prabjin pen lahai solution aphan claim ta prang nang po pini bangke sorlo minister le dono sorlo to MP MLA le dono pini president le sorlo pustame sorlo aphan rang lang rem mang si do kok lo la sinili hen pen choning rilo ili tum puthot anso se thurpak pen kache song pen la so ame ke pa me dunji phans ke bor i vek nang po la pen ke li tum khay bang la so kache lang selet khay bang la bang so kache pathi la bang so politics ba la so rona bang li tum pavir vek nahi la pen ke la so jong si ave pote li tum khay me li tum puthot karjab dia phan jakong sa videt po la sinil hen bachoning rilo ili tum ka do ka ve tum hanta pachini ek pachithang etang po je la so abang puthot repeat pe det nang po an sinil hen pan nije cholo धारणा के पदो मणिपुर अलोंग निलितुम सोआलो अतुमा फान कचेने काहोलो अपुठा निलितुम कनिंग जे दुं कांगतुंग माने निलिप सोआलो चिंगथुरा सोंग पेन सतामे नितुम निंग दुक चिपकलांग दुनलो अथेमा लांग लितुमा फान को आनो ने कचेने नितुम निंग दुक पिक थेमा सोआलो के बिरथे अदांग सोआलो पुते इसीवेलो we are one order of women sir we don't want this rape case in all the Karbi Anglong plus or India because we are same we are all girls and women we are not different in Manipur we are not different in Karbi Anglong we are not different in all India so we don't want this rape case anymore we would like to appeal to the Narendra Modi and Himanta Biswa Sarma and the other country like the UK and France plus the Dubai minister we would like to appeal you that we want to immediately take the action so that all the women
that we are living in this country, we will be safe in one day, because we are not safe now. We are not in a, we can't move anywhere like this.